region waka de obetimi aye kofo bona baso obi e kan bi ani age ebi kra de obese premature ejaculation. It's something that my culture say NC but we say kofo say with that agenda and e be man akote term emfa on the akama who say kofo bi NDC for ni bi nso ahye me ye hwan a me ka say emfa ontimi nye nti mo aya mo de say o se jo Mahama ya ade a yebe pushi no ama na kote time no me ka ne emfa ontimi nye ye ma ne kwan ensi nti mo de metimi atra social media so an ma didi atem emfa o de ase o man panyi kofo kreduru ba bi kra ne pese e pushi no ko se onto aso no kra amfa NDC for no at that time say there be empokro man panyi kofo ka se ko benya anka yenye ne 5-year term NDC for at that time crampne o man panyi kofo no na memu okra ne e kase wa ya ade mpo no a no obe free so no na ne legacy ene ne approval rating the highest so far will be antimi break here no or propose krasi enko 5 years no NDC for ampne na enya because say Jo Mahama be ya ade o so onya ade o we ya ade de we ko tetem emfa into he metimi aka de obeka me say si ati krom ha na na ti se awu si ati krom ha ye ma Jo Mahama nko tetem emfa into mu de mo nka de obeka emfa ye me say wa ya ade akra na man 100% a owie 4 years now obi nto aso ye ma obi am change constitution no. Constitution is bigger than any individual. Into Nhyira Jo Mahama ono anim say 7 January no kan ye no say obe swear constitution to protect no protection ne say ne 4-year term na no awie onya wie a ya to aso na obi aba bedibi ne 4-year term na ne legacy term ono anim into mamo nhyete ye ti agenda say I am a teacher, I'm a lecturer in communication. I understand agenda setting. And some of these communication, we will stop it. Say, ya man, and now Kufa do anya di openo. Ye ma Jo Mahama so nya di ope. Into me, me transfer ye why. Say ye why na ye kan ye ma MPP a call from Ashanti regional. Jo Mahama buy no. Say ye why no. Ye be mama who say ye why when the time comes. But you go so can say Nhyira Jo Mahama akwaba nkofo obo abaso eye normal na Kufa do sha se face ya ne ebo na baso second ya ne ebo na baso oba ha ne de ntoma esen no fom ye nim de esi ye enti ye nim se wo de waba wo so beye ye da se ye bompa ya mawo ye pese ye ne ye asanteman wo so beye ye nyoma nyame nhyiraw guso ane ye wo de wo wie ya 7 January 2029 na nipa foforo na eba very simple kra na ye wie de wo se wie Nhyira 104.5 FM.